Pathen bu sang yong la ve den pathen bu pikit tao han hon do na imo ne jin masangu bin tua bible sang kasim do na aku na chun so kitung ho hi bible la ki mudum jur hin ibola so hi ki khut ham te ho hi point khat ni la do theo bin khat na chun joson so jordan matunga ko na anh chơi đồ giống siêu thua bị anh chơi đồ hồ, anh hàng cái hoa phụ chuẩn thích hin vài thằng này, khuôn nông lệ, thua pin nông lại hoa lúa lại không thao hoa, khuôn nông ăn chú tê cha tê, thích gì bị cái bọn nó ham bị tin ham ta hình đồ tê một lệ, Pathen lâu bị cái cuốn ná, Pathen đi ra đây tê lung xếp ná, Pathen cũng tốt bị chân, ông bị nó hồ bèo chi ná, lâu bị được cái cuốn ná cái bọn này ta nó đi hin đi cái gì, anh chỉ ta bóc bằng áo chút tao trong cái họ xung cái chuyện họ gì. Song hi lấy sự chung nào Pathen không biết nè, hết thế thì hình như cái nó vui thế này nhom lệ, khi sang nào rồi anh không được công nhận, chỉ là cho anh không biết bắt hai tổ, để cả những cái điều mà mình chỉ là sự chỉ muốn là hi Pathen shongthu về nga hồ bung đó, ama hồ bung hong kitun đó, women society lệ, Baptist Youth Fellowship lệ, kum som ni là nga ahin mapui na Pathen lâu pin là phát na mel chi na đi nga song hi kitunga kanong le kum izan ham jo le iso ho chumi ho nan ding wa le mel chi na het na nga di bo lo hi ai sem December som le ni kum sang ni le som ni Sunday ni hin keima Reverend Ngomlen to thang Pastor CBCA Gambih number 3 in hiche kum som ni la nga sunga Pathen phak na le lo pin na mel chi na di nga youth tel women ten sopi ni ahin tunu hi tunin pa Pathen chapa Pathen chula lagaw the Pathen minin hondo na le thando na kanai ta na hi Pathenin hi song hi ama momongin hintin so ta hen songa kisun simdo na hinnain kate amasa in ichilanga dungzui hin siling katin shongthu Avenue Women Society Silver Jubilee Celebration 1994 to 2018 thupi pakai chu kedia pekisiam na songpi hi sam somlage sangni longo lungtuk somnilanga hinna tunin libang alintai ngai chang haki sang hinbeu go lengwana nitnom tangkho kalamuwe kinthempu Reverend Ngomlen Gambih number 3 pastor 20 December 2020 so hindu donor pu lalkhupau program chichu women society te so mahi abanahin
Baptist Youth Fellowship tia hin sim da in kate Baptist Youth Fellowship Department Shongthu Avenue Saikul CBCA Gambih number 3 Silver Jubilee celebration. Therefore, we are ambassador for Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Minister Reverend Gamlen, Pastor Gambih number 3, donated by Mr. Saithang Dimngal, 20 December 2020. Is in Mihim Kutsu Nihadle City, Balti Hijomle Aji Apol Macha Asusa Umloga Engsit Manle Gidlo Manama Tunia Ivan Kipada Kihondo Kitumba Chisongi Kim Susi Nungkim Palogwa Him Subal Anum Kale Pathenin Atumtu Tantahan.
Jubilee.
sun le jam jing ta ta apa sana jin kha lu chu cha ne ta ne akili se solen ne ayeng mo me ayeng mo ne asaba su ne lu mo ne na kina pi de kina na mo ma cho fi kina pi de ha ha ne te ai ba ha na ni ko ni mo ko ta ai ko ko ako to ne akina pi po e ha ko yo to kina soalnya dalam dunia tahu ibu tu amang jing, kaya apa yang berlaku itu absurd ini baca tu sudah cukup kan mudi, apa lagi perlu tu ada orang kan tu sudah kita itu beres, ini lagi, tapi pada itu tu orang itu dia lagi, itu dia lagi, kita susah tu, soalnya Nunena tuhatna hiji Allah pedomi mukadimani bonde dedi nede dedi kapeleti inu nungjaye atu situ tera isimai koi mamo paduri sami itu sani lewatu ganti yesu tuami kami ekono jin kapelati jin sok tu mane jin Noi si kita ayo ni pero hala kita ni ni ta Japon ni pulve imanta akan ni tu iki ya kan iki ho ni kasi tu ba kasi lo ingin tu ya lo basa iko ta kita bang din mundi lo ni imin salo ni Pathen Jubilee alam dia lempi heo mula ni kami yang dia mula ni ko imang dia amon ni kami juga ini ni kecil kita pergi ini mudah hati itu dekat tidak kita Lalu kau bagi aku jadi kita, kita tu kan orang ada kiom ini. Itu nunggu orang tengok tu selungkat, tapi nak berubah. Itu dah pisi kita lepas lagi. Aku main tu ni nuke ho pada nunggu orang pada kasi pama pasingin abe pwede makita sampai ini. Kisi tu pun pisi terlebih. Wahai jingle kaya kumpulan iman juga itai, isa tu dia numi asli tu si kumpulan mengaku kumpulan pulau kumpulan, isi tu apa aksai dan kumpulan, thada tu kok min ay lawle evans Christmas mantabangin, pakai pedi ko ating kita ini kikon kan satyo in, isi tu kan di mana kan sana kan satyo ya om.
Sulit namun soal saya akan tak pakai saya ini kata Nih kan pakai desa bang, desa bang siapa Nang sunga kasih kabur kilo anda di mana kabur kado siapa itu cuma siapa di mana nute ini terletak di bawah sumoi pakai isim tanah isim mana hukum semua tidak selesai semua itu kaman kayak ini kaman mau kau sehingga orang tidak dengan hati ini Alma imun cik dunia pakai dalam kita. Nah hamsin na bangsa lebih pakai hamsin na hamsin pakai ini hamsin hamsin kalau dengan mapui kita. Di tengah hi kecil nama ada